AFC M23 bidasubirwaho isohoye itangazo rikomeye cyane risubiza ibyavugiye mu nama ya UN yabaye ku munsi w'ejo, aho bagarutse ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi b'u Burundi ndetse n'aba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Therese Kayikwamba Wagner, bakagaruka kuri byinshi biri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'u Rwanda rwari ruhagarariwe ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku rwego rw'isi. Tugiye kugaruka rero ku itangazo risohowe aka kanya na AFC M23 nk'uko ryakabaye. Twise cyane rero batangiye iri tangazo bariha umutwe ugira uti itangazo rya AFC M23 rikurikira cyangwa rivuga ku nama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ku bijyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kuwa 12 Ukuboza 2025. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 rishimira cyane itumizwa ry'inama y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye Loni ku byerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rishimira abagize ako kanama ku muhate udahwema babashyira mu gushaka igisubizo cy'amahoro kandi kirambye ku makimbirane amaze igihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC M23 yifatanyije n'akanama k'umutekano mu gushyigikira ubuhuza buyobowe n'igihugu cya Katari, karashimangira ko yiyemeje byimazeyo kandi nta gusigara inyuma ko izubahiriza inzira y'amahoro ya Doha hashingiwe ku bitekerezo n'imyanzuro byatanzwe n'abagize akanama mu nama y'isesengura. AFC M23 ibona ari ngombwa kwibutsa ibi bikurikira. Icya mbere, AFC M23 ni umutwe w'abanyekongo uharanira kwibohora, wiyemeje gukemura imizi nyakuri y'intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariyo icya mbere kubura ububasha bwa leta mu gihugu bigaragarira mu butegetsi busahura umutungo w'igihugu, bukanafasha kandi bukora n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu niyo hanze, harimo n'imitwe igizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icya kabiri, politike yo gukuraho amoko amwe n'amwe ku butaka bw'igihugu, no kuvuga ngo kurimbura amoko ikorwa na leta igamije by'umwihariko abatutsi b'abanyekongo n'andi matsinda leta ya Kinshasa ibashyira mu cyiciro kimwe nk'abanyamurenge n'abahema, kimwe n'irondabwoko rishingiye ku moko muri rusange. Icya gatatu se, imiyoborere mibi irangwa no kwigarurira inzego za leta no kuzikoresha mu nyungu z'agatsiko mafia ya leta. D ni igitugu gikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho abayobozi babo bafungwa, bagacecekeshwa, bakicwa cyangwa bagahatirwa guhungira mu mahanga. Icya kabiri, ivuga ko igitekerezo icyo ari cyo cyose kigamije kwerekana AFC M23 nk'abanyamahanga cyangwa nk'abakorera u Rwanda ni ugupfobya no kugoreka ukuri ku buryo bukomeye kandi buteye inkeke. Ibyo bituma imvugo ya leta ya Kinshasa igaragara nk'ifite ishingiro, nyamara igamije guheza igice cy'abanyekongo, kubirukana ku butaka bwabo cyangwa kubashyira mu cyiciro cy'abaturage badafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi. Kuvuga u Rwanda bikaba bigaragaza nk'iterabwoba rituruka ku mitwe igizwe n'abagize uruhare muri jenoside n'ingengabitekerezo yabo, ntibivuze na busa ko hariho kuyoboka cyangwa gukorana n'u Rwanda. Icya gatatu, abagize AFC M23 baraharanira uburenganzira bwabo bw'ibanze, cyane cyane kwemera no kwemezwa ko ari abanyekongo byuzuye, gusubiza mu gihugu impunzi no kurindwa umugambi wo kubarimbura ukorwa n'imitwe igizwe n'abagize uruhare muri jenoside, ubu ikorana n'ingabo za leta ya Kinshasa ifashijwe n'ingabo z'u Burundi. Twahatiwe gufata intwaro kugira ngo twirinde guverinoma yiyemeje kurimbura abatutsi b'abanyekongo kandi idashyira mu bikorwa namwe mu masezerano yasinye.
icya kane, kuva twinjiye mu biganiro bya Doha twakomeje kugabwaho ibitero byinshi byica abantu bikorwa n'indege z'intambara za leta ya Kinshasa, harimo n'indege zitagira abapilote drones ku mirongo y'urugamba ndetse no mu duce twacu twabohowe. Ibyo bitero byahitanye abaturage b'inzirakarengane. Iminembwe leta ya Kinshasa yashyizeho kandi ikomeza mu gihe kirekire igitutu cyo kugota uwo mujyi, ibuza ko hinjira ibikoresho by'ibanze byo kubaho birimo ibiribwa n'ibindi bikenerwa buri munsi. Ibyo byatumye abaturage baho bicwa buhoro buhoro mu buryo butaziguye. Abaturage b'abatutsi n'abanyamurenge babayeho nk'abafungiye mu nkambi zisa n'izifungirwamo abantu ku gahato. Babaye intego yihariye kandi ya buri munsi y'amasasu ya drones, badafite n'uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kwirwanaho. Amabaruwa menshi twohereje ku bahuza no ku muryango mpuzamahanga kimwe n'amatangazo yacu ya buri munsi, byose byasigaye nta gisubizo kandi nta ngaruka byagize ku bibera ku butaka. Icya gatanu, niba leta ya Kinshasa nk'ubutegetsi buriho ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwisubiza ubugenzuzi ku butaka bw'igihugu, niyo byaba binyuze mu kurwanya abaturage bayo, natwe nk'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dufite uburenganzira bwemewe bwo kurengera ubuzima bwacu, nubwo abanyekongo bagenzi bacu barimo kwibasirwa no gushyirwaho umugambi wo kubarimbura na guverinoma yabo bwite. Icya gatandatu, AFC M23 ifite ukwemera kudashidikanywaho k'ibiganiro by'ukuri no kubahiriza amasezerano yashyizweho umukono na leta ya Kinshasa aribyo byonyine byakemura imizi nyakuri y'aya makimbirane. Iyongera ry'imirwano riherutse ryatewe no kurenga inshuro nyinshi ku masezerano yasinywe ndetse n'ibitero bihuriweho byagabwe ku baturage byakozwe n'ingabo za Repubulika ya Kongo. FARDC zifatanyije n'abafatanyabikorwa bazo, ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, imitwe ya FDLR, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko ya Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga. AFC M23 irashimira akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ku kwitaho by'umwihariko ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, ikanifashisha uyu mwanya isaba ako kanama gutabara kagashyiraho igitutu kuri leta ya Kinshasa kugira ngo yubahirize inshingano yiyemeje mu rwego rw'inzira y'amahoro ya Doha. AFC M23 ikomeje kwiyemeza byuzuye iyi nzira mu gushaka igisubizo cy'amahoro ku makimbirane. Bikorewe i Uvira kuwa 13 Ukuboza 2025 ku bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza, itangazo rishya risohowe na AFC M23 akaba itangazo ririmo byose, by'umwihariko basobanurira akanama k'umutekano Karoni kari kwiga ku bijyanye no kongera manda ya MONUSCO, ndetse igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo delegation yacu yari yobowe na Kayikwamba ndetse na delegation y'u Burundi bari bicaranye ku ntebe imwe nka pipitire nk'abana bari ku ishuri, bari bicaye mu mugambi wo gushaka kudeminwa cyangwa gutesha agaciro AFC M23, bashinja u Rwanda ko ari rwo rugira umugambi mu bitero bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubyumviye rero, AFC M23 ikaba isobanuriye aka kanama byose uko byifashe nk'ibisanzwe. Rero Pilot News TV ndakomeza kuhababera mbageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru akomeje kugenda avugwa ibijyanye na politike, geopolitique, updates ku rugamba ndetse n'ibindi byinshi bikomeje kuvugwa muri East mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mukomeze mwane nanjye, ndabashimiye cyane muri abagaciro.